to dwom de nanso amame de de kasa enti na ye ho adwuma no. That is why our voice is paying the bills. Busia Brasso say me say di nkomo nti Dr. Sharp the demon chaser atna say yenhwe yade ahodo hawo a wodi akini a wonya no mu aye no de okura mu aye ne se ayi epono bia e wo ne safo okọ baby aye locks a credo kura no ade kro ye twa aye de say minute no an ye twa aye a e bia wasafo a ye de bie nka se credo we se we ntiam say safo e betima bie we da bi ti yade no de okuta no safo no atna say Dr. Sharp enenso ye da foforo awrade aye ye ni nkomo tew yenhwe o yare no a wo hwe no ye mbo bi so na afei yenhwe location no sade wo ye wadwuma e wo wakache ye da nyame ase ye dwuma die ne de eno ane se ne abanyama ye ehon krata tumi no ye ena ye ya ye mfeli Sharp wono mu ntimi nkase wo de yade bia ba wono na entimi anye ye ena metese obi wono ma ne mra so a nyankopon efre no apa fre no no bibia enu onu ma ebetimi aye de ben asikwan ohu ye ho bia obi ba ho first na me wo other place no so obi ba say no oje taxi driver bi number once say no me call ADB yes na oje taxi driver bi number obaba biemu no afa na damfo adentia oda nyame ase se ode no kɔ no nso obi okro teme do kɔhye baabi yes no wa sand waba ansa na wo no se wa anye smart ya wunhu sa na ye tie nti obasian ba biemu no oda na se nyame nhira se ode me aye yi no afa na damfo wo taxi drivers ye 3000 obi anu ma betema bisa no se ebia odi obi ba Dr. Sharp ono mu na ne ho anto no pa to ebia no anu ye ho what in emecho na se enuoma bebre wo ho obi ba ye ho a e wo se oye anitifo nso okay se bia akura ohun aya nipa ne bi pe adufudi ade e bia akura a ye ne ye adwuma no adwuma mu number nkasa wo but still na no o se ya pe different one anase obi on mo ba o pe Sharp number na me numbers no ayemfoni aye eguso no bi okra me ama me kura bi wo frɛ me abaye 2 weeks ansa na me sana aya etie what you say nti bibia kose ya na eye pepepe na bibia bedu ya nima obi anu ono ma obetima ba sesei na se na abrante ba ko sa maame bi eye yi no asen no asen ni scan waje eno waye yi nti se no ono no de aduro be firi ba bia kohia what na me che what maame na send this car ma brand maame no wonim no wo me ho make us so a journalist o and what send this car na ma brand here what I wo oye ye no wage ne number asend this car ne bon ko send this car na ma e ama no mesi wo Dr. Sharp number de so nti nipa ne betumi afa nche akwose se bibiduro bia akọ no ode man ne de e wo so obege aduro oba meme ho a on say ne mfa maame no onya aduro what you say into no reply no ono abepa aduro dia ide be e dia man na kese nye Sharp na ama na aduro what ne me cha na se wo kan akosi se obi pe adu papa ma yare ate atu a number na wodi tudwa wa ha no eno aso na nipa no ebe frɛ no waba meniriva ye nya delivery okay what you say aduro ye no ye nsem bebre etimi say ohwa me a me cap yi say no a say tokuro ni inside say no ma ben ha a say ma ben ha okay anu me si fa ma ben se me ma duro pa obi so obe se ya ma bibi ha untimi obefa hu awu what na me chon because okra ni sunsum na nkasa wo no mo se ne asai apro atete no onyame de yaba eni ya nananom esu o masu the whole religions what you say abai obia ne ade a owo ewe ni kuroma etimi epegya no enti obi ni Brazil fo bobo na se Brazil fo edi nkugu a na ye omo ya ayete se press na Brazil fo de kogu park no edo so che nkrofo bi de obi a wo so obi etimi she obi what na me che na se enti ne na namo ene enhabanya
ye no wo hwe ye Ghana flag na grey woman ni ade no ye na nanum mogya o muhwe gu ye ene nkrofo bi on moment mi anya ahoto ene fa ahudie ni eguso te se na ebroni mu abrofo no ye research no sa pepepe nete onyame ayi aba si ya maginipa enkwa emfiri osefo bi anhyehyem na me ba afidie so me ba ma no me kura TV so kura 7 months ya na yi ebeba me mfantu dwase so ye obi 419 ne ho antono wode yade ba Dr. Sharp no ma omra omfrem no nka nkyere mo wanya information say obi afroda obi afro say Dr. Sharp aye drama na anye da obi afroda ebi ntimi nsi me di 5 years wa no kura one kura mpotimi nsi se me maye drama obi anyeye na lie enye true enti yenhwe yade ahodo be ne wose yade ba se de aka no yes yade bia ena me ka se emre ena yade ye adwuma apart from chacha kwata ena kompo ena apart from no ye won haban so nti no ma me nkire ye won nioma wo wiase pa ye wo ahaban bi wo no ma ebetimi apam nioma papa afiri ho ene ye wo ne ebetimi afre nioma papa ede aye de be ede aba ho se kwate ne me kire na se sa nete sana inhaban no etiu enti obi ono ma na brabo asaya yetimi ehwe ni nyina no yade ene sa enioma enkoso nyina no egina sunsum egina bayifo bi ne nkrofo bi so eno eye de be operate editi anipa no enye ize se wo sori ya na wo yade o hwese bodam ni sori ya onam oni mosquito net repellent ni oni aduane papa onum efam nsuo enso onyare ote ne mecho wo na wo no wote ba bi a oyesese no obekwa na oyare ni abo typhoid ayade ne fra de yebo bidin a me pa cha na de atu tim no start adane doctor na wonso no wa start ye de ben bi wa ba kura ni din no nka ye aduane a nka ede enso obeyenden oya ne hwea enyeyi yade on se ne etie ne nyina yade ne de eba ye ho no ma ensan kobiem enti obi a osua ne yese soro kana onyine yada ne twere sa yade ne da nyina aba ho soro ne twere ne nyina no eye adeketekete we yanim twere bi wo kura 25 years 35 enu ane se on se ade ne ye wa no one day no se unya adura enko 2 days enti ne yade ache no that means baby odi nam no eduro no ntimi enya adwuma enya abankwa na sharp de sayade what na emeke no me enya abankwa na me de sayade no ne meye bia wodo yade ba ne me kwan bia mefa so bia ama ho ato no me mefa so ama ho ato e fa he ne be hu Dr. Sharp ewo Accra hanko a o kasua oba kasua ofaka no aba besi overhead na ase usi overhead na ase a no ofaka ekwa new market se ofa new market car no wasi wo ADB bank na Great bank na ye ba ko pe na waka so a ebe new market nso na usi wo no ma ko anim kakra bi si asa wo hwem TV ye si wo si akosi kakra bi ansa right wo wo de ubon se fitting shop bi o ka kiro bia se o ko Dr. Sharp obi animo and every day bia ye adwuma me ko menye bribe ma me papa wa na wo ye on ho a ana ne ode no ba no na ye na masa me fa won dabi number no obi yira na wa free number no yes number se no and wo TV no so no me san abon and na me the WhatsApp de no ma first 020 489 7454 020 489 7454 0266 14 another 1469 050 554 1996 ena Tuesday bia ebenada bia nso so no so bi pese bia woni ye hye da din kom we no so de wonya sa akwan no me ba Adom FM anajo 11 bia no me san wo ho etu penkomo bi live a year utimi frɛ
ade ye duro ma wa anom na anye ya ye ba Adom afre na fatudwa yate yedase abusua na se Dr. Sharp the demon chaser no numbers no na gu screen so no kaswa ene wo new market kwan so anu afre wo mo na wo de no edi enkita ho abusua nsa mesori akono ma me fa na ase ema ultimate remedial school kwa na be ma 100% assurance English, Maths and Science. Now 2022 omo etro remedial no Novdek no omo nya 100% essence omo kofa ultimate remedial school ensano Michelle St Andrews SHS campus ye wa sinfosu ene Accra ehona na ultimate remedial school no ekoso oyo bata na yedusuani otro wasin so hwe no wantwa nanso pese okosua pon mu opese okọ technical university opese okọ teacher and as nursing training ibia sa akọkọ end of deck wo monsem e ultimate remedial school 0244 696911 and 0207 891004 ultimate remedial school so you can't fail. Ghana Post say free titi enimomo yemfa niema mane abrochire yemfa niema mfra abrochire mane yenchoro krata mfambra yemfa nro mane ni nyina no wo mo na aya free titi besi nne first post office is na wo ho obekọ abakọ bie na se wa chade no niema nyina hyem sa na ye no ndey no wo ma ye na be fontentan kwan so kra nti ade bia pese ode mane se ye aduane se ye anomde se ye ntoma kente bibia o frɛ Ghana Post for mba beje no packaging is shronko amount no de akoma o de hye no abrochi member bia UK Europe bia USA Australia South America Asia ene ebibrema man nyina no aso be frɛ Ghana Post say me wo akyɛdeɛ bia me pɛsɛ me de ma ne medrofo no mabusa country kro no mabeje no de akoma we na bo ne da fom socials ne nyina no eye Ghana Post GH_ at Ghana Post GH_ Facebook, Instagram, and on Twitter. Miss Robert, my WhatsApp you or more, say voice note and answer chat 0542 527004 0542 527004. Ghana Post secured smart deliveries. Na Kingdom for say, men can show say omudi nraba. Kingdom garlic bitters and nasa Kingdom garlic capsules. Ya nasa free say untumi no mienu ne mum tu kwana umpe nsuo de ye no ye bitters no na waje capsules no ye topa ye de me sure wa immune system no ahoden nim nti e basa ya de bia e fa wo hwena no na ewura ni padua nim na aka wato ho no mo pese adua bi no na mo ho by emfiri yade wa ho wa blood pressure wo soro e bete so ma aba fom wa cholesterol how wa sugar level wo soro wadro ene Kingdom garlic bitters and the capsules na new Kingdom ginseng power capsules e ye mema nko adro be ma pese o mema ye no gina brane a wadro ne no new Kingdom ginseng power capsules ebuso Herbal chemical and afem license pharmacy nyina mu benya sa nupa bi na wato ne mo pedodo atu a Kingdom Herbal Center e wo Kanshi Drug Lane ubetumi afre 0536 149961 and 030 393 99 030 393 9987 and one on a Kingdom was no challenger na me fa Franco de enso Franco Trading Enterprise or say phone bear na ope Nokia phone Samsung iPhones nyina oton bi ene ho accessories say airpods say hands free say chargers cables ni nyina wo bi smart TVs every 32 inches ekopim 55 inches Franco de be smart LED TV and out me connect to phone with me Netflix with me YouTube with me bibia e wo TV so tabletop fridge or the biaba Franco air conditioners a free 1.5 horsepower 2.0 horsepower and that's a 2.5 horsepower will be CCTV camera and installation and the connection Franco Bayamo and a bonnet from Crime Show Eco Google Play Store and as App Store ne download the Franco Trading app on the phones will be wa and they want to win a bia bogwase what you see the upper send this kind of one no delivery amount when we deliver ama ufia ponano krana wo de bebro emfa Franco number bia wo Google number na me bebo amount no 0246 422 338 0246 422 338 and 0555 939311 ne miensa 0555 939311 Franco Trading Enterprise though phone papa fie said me queen and e kra me mama matwetwe apobide ho nkomo kokra and ase ankoma se wo je bre na wo hwe bedwama no pe PRO and your birthday my one and only PRO me body happy 41st birthday to you when you're 41 years and ne yankopon shraw na onyo kese wonfa emfie no ho akyede ho akade ene ho nhira
ema wa fi ye mu abusua wo hia me a eya frɛ me anɔkye wa ba ajwa se wa ka sa asɛm yi bedika na mpense mu ato aso bedwam so ni makra